gusoma Zaburi ya 73. Zaburi ya 73 umurongo wa 28. Zaburi ya 73 umurongo wa 28. Haravuga ngo ariko njeho kwegera Imana niko kwiza kuri nje. Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo yakoze yose. Amen. Amen. Kongere dusubiremo. Ariko njeho kwegera Imana niko kwiza kuri nje. Aho. Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo yakoze yose. Amen. Turaganira ijambo hejuru yo kwegera Imana mu magambo nk'atandatu gusa nitumara turangize. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwegera Imana. Iyi ni Zaburi igice cya 3. Zaburi gabuyemo ibice 5. Iki ni igice cya 3. Muri iki gice cya 73. Kandi iyi ni Zaburi ya Asafu. Hariho Zaburi za bene Kora, hari Zaburi za Dawidi, hariho Zaburi z'abandi banditsi batazwi, hariho Zaburi za Asafu. Iyi ni Zaburi ya Asafu. Yavuze ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo ariko njeweho kwegera Imana ngo nizo byiza kuri jewe. Njeweho kwegera Imana, ubuzima bwegera Imana. Aravuga ngo niko kwiza kuri nje. Hari umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha yararirimbye aravuga ngo mwami kubaho ntagufite ngo biteye ubwoba ndetse n'amaganya ngo byashobora no kutugeza ndetse mu rupfu. Duheze Imana ubwiza. Amen. Haleluya. Ariko jeweho kwegera Imana nizo byiza kuri je. Kwegera Imana biraruta kwegera abakomeye. Abo mutekereza ko bakomeye. Hari abantu baza bakunda kwikomeza akakunda ngo agendane n'abakomeye. Hari ibintu 8 biza biranga abantu bananiwe babazayifu. Abazayifu bose bananiwe bajya baza bigana abandi bakamubuzima bwo kwigana abandi batagira ukwabo baza bakora. Bagira ibintu 8 bibaranga. Icyambere ngo baza barangwa no kwemera kugendana n'abakomeye. Iyo abonye umudepite cyangwa chef de quartier cyangwa bishop cyangwa abakomeye bino mwisi ngo baza bakunda ngo bagendane nabo. Abanyabwenge bijuru bashaka gukomera baza bakunda ngo bagendane n'abakene n'aboroheje n'abaciriritse n'abarya batazwe. Nimba ukeneye gukomera uzugendana n'aboroheje niho uzukomera, ariko iyo bagendanye n'abakomeye ntuzukomera. Kwegera Imana biraruta kwegera abakomeye, biraruta kwegera abatunzi, biraruta kwegera abanyabwenge. Iyo wegereye Imana, Bwana sifiwe. Amen. Cyambere Imana izikugira inshuti. Inshuti kwa inshuti y'Imana. Kwegera Imana. Ariko njeweho Mana ibiza bimbera no kukwegera. Hari abakristo Imana yahamagaye kuva kera, begera Imana barayikurikira barayikunda barayumva. Ariko nyuma batikirari. Batikirari. Kandi inkiyo yataye izindi niziruha. Habe n'umuntu wayobye ni uzuruha cyane kugira ngo uzosubira utorizira uzotorizira. Ariko nje kwegera Imana nizo byiza kurije. Iyo umukristo ubuzima bwe bwavuye ku Mana ubundi haleluya ibintu byose bimera biri connected n'ubuzima bw'imizi iri ya hasi mu mazi. Ibimera byose imizi yabyo ishingiye ku butaka. Ibiri mu kirere inyenyeri izuba ukwezi biri connected ya mu kirere. Twebwe turi connected ku Mana. Bwana sifiwe. Satani aza yihuta ngo ducomore. Ubu hari abantu bacomotse ku Mana. Ariko mwikomeze ku Mana. Nta bundi buzima, nta yandi mahoro muzabona, nta hantu heza muzabona kuko umuntu ari connected ku Mana. Umuntu ari connected ku Mana. Satani azakoresha mbino n'imbaraga zayo zose n'amahimba kugira ngo ducomore ugasigara uri umukorari ariko waracomotse. Iyo telefone yacomotse kuri bateri kuri charger umuriro uzurushirana
ikazima. Dufite abakristo Satani yacomoye, irabacomora ibicomekaho. Abantu Satani yarabacomoye ngo imara ibicomekaho, ngo imara kubicomekaho baba mu ikanisa n'abanyedini, ariko barashoboye bicomeka kuri shitani. Ico gihe bazabera imbuto mbi, tibazabera imbuto z'Imana, tibahaye baja mu ijuru, bazotura mu ikanisa, ariko baracomotse, baracomoka. Kandi umuntu azayamamenye isaha yacomokoye. Haleluya. Amen. Umugabo umwe yaratwigishije, atwigisha rino jambo rivuga ryo muri Muzahishuwe, aratubwira ngo umuntu wese ngo asubiraho aho yatereye. Hari muri seminari, uwaba aramubaza ngo ese nko watereye kuri Kangwe, ngo se nawe yogira gute? Wosubira nyine kuri Kangwe ukamenya aho watereye. Umuntu azamenya aho igihe yacomotse azacumva. Ndabasabira umugisha muri uyu mugoroba wo kwegera Imana. Mwongere mwegera Imana. Amen. Abakristo begereye Imana tibagoye kuyobora. Uko muri mukubona abakristo bagararamba kinka zijya zitera zica. Abakristo barakananirana, bakagararamba bikananirana bigakomera. Nuko abenshi bavuye ku Mana. Ndabasabira kugira kwegera Imana. Niwegera Imana uzoruta bakomeye, usubira ubarute. Niwegera Imana urugamba tuzokunanira. Niwegera Imana uzogira iherezo ryiza. Niwegera Imana tuzonanirwa. Niwegera Imana tuzopfa nabi. Niwegera Imana. Niwegera Imana. Hari umugani bazabaca bakavuga ngo wegereye imfura ngo izimusiga ifuru, ariko wegereye imbwa ngo izimusiga imbaraga. Buri imbwa zigira imbaraga. Cyo tutaramenya n'imbwa z'inzungwiriya kuko bazaba zisasira ibintu byiza. Sizi nimba imbwa zina arizo zigira imbaraga gusa. Twebwe imbwa tumenyereye n'imbwa zifite imbaraga. Zijyaba mu ivumbi. Kuragira ngo imbwa zo muri Amerika zogira imbaraga sa. Zaziryama neza ngo yinzara ngo yiriye ikaba nk'imboka polisi kumva. Izayame zigafunga nyirimbwa. Imbwa zigirirwa konte. Imbwa wegereye imbwa izimusiga imbaraga sa, ariko wegereye imfura izimusiga ifuru. Kwegera Imana hari ibyiza Imana izaguha. Kwegera Imana barasifiwe, uri connected n'ijuru, uri umunyembaraga, tuzotsindwa, nta muntu wo gusuzugura. Amaherezo yawe ni meza, tuzotera inyuma, tuzogumutera imbere, wongera utera imbere, wongera utera imbere. Amacana acanamwo ibibazo bikaba, intambara zigakomera. Abegereye Yesu Kristo umwana w'Imana ntibazakorwa n'isoni. Nta muntu uzakorwa n'isoni keretse ava mu masezerano y'Imana nta mpamvu. Muri uyu mugoroba mwongere mwegera Imana abavyeyi. Ndabasabira kwegera Imana. Mwegera Imana ahandi hose n'umusenyi. Iyi si mubona irarura kandi irakakaye irakomeye, ariko abegereye Imana bazoyishobora. Kwegera Imana biruta kwegera abakomeye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iyo umukristo yegereye Imana ngo bimutera gusa nayo. Ntimuruzi Imana mu mugambi wo kurema abantu, Imana yaturemye kugira ngo duse nayo. Bibiliya ivuga ngo ibindi byose yabiremye ihayigira vuba. Yaremye inyamaswa ntoya n'inini, irema amafi yo mu nyanja za barene n'utujanga duto, ngo ibirema vuba vuba. Ariko ngo Imana yihutira kurema umuntu kugira ngo ise nayo bazobane iteka ryose. Ngo Imana yenze kutugira nkayo iburaho gato gusa. Haleluya. Amen. Iyo umuntu yegereye Imana azasa n'Imana. Nukuri kose uzusa n'Imana, kandi gusa n'Imana ni ibikorwa. Ubundi hari ijambo Mwuka yampishuriye muri iyi minsi. Ukundesha n'ukunsa sikondi. Ukundesha n'ukunsa sikonsa. Ndiwe mu bikorwa. Ko murumva? Hari abantu barebare ariko bikorwa byabo ni bagufi, ni nkabaza kayo.
aho umuntu aba munini akaba mwiza bijanye n'ibikorwa. Iyi ni housing. Ariko umuntu jewe uwo ndiwe mu bikorwa. Mukubitira iryo jambo amashyi. Nije nyine warihishuriwe. Nije nyine warihishuriwe. Nta wundi taho nyari somo. Nije nyine warihishuriwe. Ukuri ukugaragara hano sikuri. Uri uryo uzuhisha udashaka no kugaragaza. Uryo abantu bazi. Aho ni uriwe. Tukagire complex ngo uri munini cyangwa banza umenye ko ibitekerezo byawe n'imirimo yawe. Hari abantu bazi ko ari ibitangaza. Pipi mu ijuru ntibakuzi. Mu ijuru baza bamenya abantu abanyabikorwa. Iyi ni housing. Telefone kagize telefone kugira ngo ibe telefone nziza. Nakantu gato kabiriye imbere niko telefone. Iyo kafuye telefone zipfa. Kino kigasigara. Ibi housing bino biprotecta na bino tibyohamagara. Telefone iririye. Umuntu uriwe muri Kristo, uriwe wo wahindutse, uriwe mu bikorwa. Nimba uri muzima, uri muzima mu mwuka, uri muzima Imana yo kwitiza Satani ntigukoresha. cyane. Uko hari abantu bazi ngo ni ibyamamare ngo barakomeye. Ni ukuri ntukomeye. Hakomeye ibikorwa muri wewe. Ugira ibikorwa bimeze gute muri quartier? Aho Asiko iryo jambo mwabyumvishije ba? Bizima ni bizima mu rukundo, mu byishimo, mu mahoro, mu kumenya kubana n'abandi. Iyo ari bizima gito, nta muntu wonezezwa ngo na bizima n'uburebure bwe cyangwa ubunini bwe. Dukunda bizima wa wundi bizima mwiza. Umuntu rero habe no mu ijuru bisho mu ijuru tibazohamagara ya mazina yanyu mwandikisha hano. Bazohamagara umuntu wari we. Igitabo cy'umugenzi kiza kivuga ngo banyira rukundo bamwirize. Ivyo bigira amazina afite ibisobanuro. Ukumuri siko muri. Anaya mazina muzamwiyita atari ko muri. Timuzoyasangayo. Abagira umushinya bazabandika ko ari banyira mushinya. Abagira urukundo ni banyira rukundo mu bwami bw'Imana. Duheze Imana. Amen. Hallelujah. Atukuzwe. Wewe. Ni wa wundi uriya uzuhisha wewe uriya. Ugirira abandi akamaro cyangwa ntakugira. Wewe neza original ni ibikorwa byawe. Kandi cyo nkundira bene wacu ntibarakubwira. Tibazona kubwira. Bazogushekerera bakubembereze hanze bagufashe kujya kwikintu kimwe kigipopi kiraho. Imana bahe kugira agaciro kandi muzogira agaciro gakomeye mube beza imbere y'Imana n'imbere y'abandi. Ta igiti cyiza kiza cyera imbuto nziza n'igiti kibi kikera imbuto mbi. Ubundi igiti cy'umwembe ticyorinda kwisobanura. Imyembe ni izi gicomokaho. Meloni zicomokaho. Nta musi n'umwe umutanga n'umutobotobo n'ibitagarasoryo bizabirwa nta muntu wobirya habe n'ubwo bugiye gupfa. Hari abantu bimitanga imbere y'Imana n'imitanga n'ibitobotobo n'ibitagarasoryo imbere y'Imana nta Imana yo bakoresha. Umuntu uwari we kandi igiti kizacubahirwa imbuto cera. Aho imbuto cera. Utekereze kugezaho mu ijuru badeporowinga abamarayika n'uburizi butangaje kubera agaciro k'imbuto ikurimo. Kandi irija kuba imbuto ntiri mungwa. Tirizari mungwa. Irija kuba imbuto tirizari mungwa. Niko Theogene yaririmbye. Duheze Imana bwe. Amen. Hallelujah. Agaciro kawe. Agaciro k'ikigori ni umutimatima. Iyo umutimatima w'ikigori wapfuye nta mugondoro woboneka ndagira ngo. Hari umugondoro uhaba kandi umugondoro uzicomoka mu jisho n'akantu gatoya kagakura kakera ibindi bigori byinshi. Agaciro kawe uri wewe ni wa mutimatima wawe, wa mutima wawe, za ngeso zawe, wa wundi uri wewe. Ndetse ushaka kwihisha ugasara uri muri abantu bake cyangwa uri wenyine wagera mu bantu kiyorobeka. Wa wundi uzuhisha ni wewe. Urwo uzuhinduka wenyine ugahinduka nko kujya kwiki. Ni wewe. Aho. Hallelujah. Amen. Mwegera Imana.
Yakobo yaranditse aravuga ngo mwegere Imana nayo izobegera, murwanye Satani nayo izabahunga. Kwegera Imana bituma dusa n'Imana. Satani yarwanyije ko dusa n'Imana muri Edeni ngo bitume ibwira Eva icyo Imana yababwiye kurya, timwofa ahubwo mwogira ubwenge, timwofa. Satani umuriganya. Ariko Imana yaturemeye gusa nayo mu bikorwa, mu ngeso. Pawulo yandikiye Abafilipi 2:5 aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kwambara akamero k'Imana, ngo ntiyatekereje ko kugumana n'Imana ariko duca kugundirwa, ngo yisiga ubusa aramanuka, ngo ntiyanga no gupfa urupfu rwo kumusaraba. Yesu yamanutse amayesikariye 7 kugira ngo gushikire wewe. Taho byari kumvikana kugira ngo Imana yuzuye ubumana imanuka igushikire. Yesu yamanutse amayesikariye 7 kugira ngo atugereho. Aradutambuka agera ku mbata z'imbata arika hasi. Imana ngo imuhe izina risumba yandi mazina yose. Imana yarwaniye kugira ngo duse nayo. Kandi icyo Imana yari gukora yarakirangije. Icyo Yesu yari gukora kwari ukwemera kuza kuducungura akadukura mu byaha, inkomoka ya Adamu wa mbere. Yesu ngo azari Adamu wa kabiri kugira ngo bashe kuducungura, twongere aduhuze n'Imana, twongere dusubirane connection y'Imana, twongere dusubirane agaciro k'Imana. Hallelujah. Amen. Agaciro k'Imana. Icyo Imana yari gukora yaragikoze kwari gutanga Yesu. Icyo Yesu yari gukora kwari kwemera kugaruka ino mu isi akambara akamero k'umuntu kandi ari Imana. Yesu yarabirangije. Igisigaye ni wewe wenyine guharanira gusa na Kristo, gusa n'Imana. Iyo umuntu yegereye Imana azasa n'Imana. Icya kabiri, tugomba kuba mu buzima bwo kwirinda. Timwishandabure. Abantu barishandabuye muri iyi minsi, ngo kera twarakijijwe, barimo kwamagenda agahota, abandi batambitse amaguru, abandi buzuye isi, ngo kera twarakijijwe. Kwirinda. Haleluya. Abakomeye bagira abazamu, bakarinda ibipango, bakabirindisha imbwa ndetse n'abazamu. Watchman. Ariko mwijuru ku Mana habe nubwo ugira amaranga ugakura. Umuntu wese ni umuzamu w'ubuzima bwe. Ugomba kurinda umutima wawe. Salomo yaranditse igice cya 4:23 aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomoka. Kwirinda, ugomba kwirinda. Kandi kwirinda kuri mu buryo butatu. Icyambere, ugomba kurinda ukugenda, tukagende ko udafite ubwenge. Yaravyanditse Pawulo yandikira Abakolosayi aravuga ngo muramenye mutagenda nk'abarya batagira ubwenge. Nta bwenge. Sunzu yateye commentaire nziza cyane kuri nta bwenge. Ntabwo yigeze nk'umumera yangoye itabi mu rugendo, yabuze ubwenge bwo gushaka ibyangombwa, arahota imyaka n'imyaka, wagira ngo arijera kuko abandi binjira. Kandi mu Kristo ngo yari yagerageje kubabwira, arababwira ngo se ko babona muri uru rugendo mwaciye ku musaraba, ngo baramubwira ngo twebwe twuriye inkike kandi niho basa kuruza baciye. Urugendo rwiza no guca ku musaraba, nta gukwepa, nta nzira yapanya. Abantu bari mu gukora inzira za magendo bagahurukiriye hanze, ariko mu ijuru nta magendo, nta nzira zapanya, no guca muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Kwirinda, ukirinda uburyo butatu. Ukirinda ukugenda. Hari abantu bari mu kugenda nabi muri quartier, bakagenda amatambi, amaguru yaravutse nta matambagira, ariko azayamahwatagira gusa agatambika muri quartier. Ugomba kwirinda ukugenda ibirenge byawe, utagenda ko udafite ubwenge. Iyo umuntu adafite ubwenge, uzumurebera mu kugenda konyine kuza kugaragaza umuntu nimba hatekereza neza. Igifu kiza cyama gihota ibyondo, kigahota ibikurira imisozi, kikaza gitizira. Muramenye mutagenda kabarya batagira ubwenge. Ugomba kwirinda ukugenda aho kandagira. Haleluya. Kutembea ni pole. Ubukristo ntabwo ari ukwiruka gufuduka. Mukristo ngo yaritoze kubera umutwaro ngo yari yawunoremerereye. Nyamushirya nino. Haleluya. Namudakurwa kwijana abagabo bari bamukurikiye. Ngo amubwire, aramubaza ngo tubanze tubwire usize umugore n'abantu bagiye. Tubwire iyo uhayuje. Arababwira ngo iyo mpaye nje ntibaza bapfa. Tibaza bapfa, nta gupfa kubayo n'amahoro. Tibaza barwara
nta kibazo, nta bukene bubayo, nta ma stress abayo. Nyamushirya nino yamamubwira ngo twiruke, yamavuduka ariruka mu mwanya muto bagira mu isayo gahinda gasaza. Igitabo cy'umugenzi kiza kivuga ngo iyo aje kwitonda ngo ba yarabonye utubuye two gukandagiraho. Ubuzima bw'ubukristo ni ukwitonda, tuhwatagire. Nuguma guhwatagira uzogwa mu musayo. Dufite abakristo bari mu kugwa mu isayo ku manywa izuba rihaye riva, akama yidumba kwisamu iriya mu isayo. Ugomba kwirinda uko ugenda. Icyakabiri, ugomba kurinda ukuvuga ururimi. Timuruzuru ururimi niwa munzani uzupima. Tugira imizani y'imiceri n'amafu, tukagira imizani yo gupima abantu. Ndagira ngo umunzani wo gupima abantu tuhuye no gupima umuceri tibihuye. Umunzani wo gupima mezira y'ubukristo bw'umuntu wese abakomeye n'aboroheje ni ururimi. Salomo yaranditse ngo n'igifiyo gicecetse ngo abantu baza bacubira ngo gifite ubwenge, ariko iyo kivuze kizagiporomoka, kigahuka, kikanyerera, kigahohotera. Ubwenge ubu chunga sana ururimi wako. Ugomba kurinda ururimi rwawe, ukarinda ibirenge byawe, ukazuvuga ngo ngiya bifite gahunda, ukazureka kugwa mu kinogo. Kurinda amagure bwa mbere, cyakabiri kurinda iki? Ururimi. Haleluya. Haleluya. Amen. Akanyamaswa kwituruvu nyakamvutana niko kwa mbere kagira ururimi rwa desordre. Ikonte kaza gahiga ngo kaharye, kaza ururimi rwayo nisumako, kaza kamba karurekura udusimba, imibu, ibintu byose bikaza bikitura ku kamera. Niko kabayeho, niko kaza kajya karoka gasaza hanya kamvutana. Ururimi rwayo kaza kamba karurekura hanze. Umukristo wananiwe kurinda ururimi rwiwe ruzaruzowa. Haleluya. Rinda ururimi rwawe. Umukristo uza kuba kwirinda neza. Bibiri zivuga ngo bajya kurinda ururimi rwawe ngo rinda n'umubiri wawe wose, kuko ngo ururimi nakanyita gato ariko ruzarutwika ishamba rigashira. Rinda ururimi rwawe. Umuntu uzi kurunda ururimi yoba revera, yoba pasiteri. Tukazuvuga vuga. Umuntu yakubwira ibanga nimugoroba keruka ba waritaye hanze ngo wabimenye ngo bambwiye. Chunga sana, chunga ulimi wako. Ulimi una baraka tena una laana. Kurinda ururimi, abagore b'abanyabwenge basabagira indimi zicecetse, ukazuvuga amagambo abasa, kuko imbere y'Imana ngo amagambo yose twavuga vuze yose tuzoyasubira ngo Imana izotubaza ibyo twavuze. Abanyabwenge bagira amagambo make. Uzuvuga ikintu kandi ngo mbere yo kuvuga uzubanza uzungurutse ururimi mu kanwa kawe, ubaza umenya ngo sibyo ugiye kuvuga bizokomeretsa abandi cyangwa bizobafasha. Murinda amaguru uko agenda, intambwe zanyu mutagwa mu isayo, mukagwa mu binogo, mugahwatagira. Hari abantu bari mu gutaha, aho gutaha mu bagataha mu kabari, abandi bagataha mu maroje. Abantu bari mu gutaha mu maroje. Uzutaha mu maroje ni wanjye uri umushitsi se, kubera ubuzayifa akama hwatagira akisanga mu iroje. Rinda ibyo birenge byawe, rinda ayo matambi yawe, umenye uko ugenda. Dureze Imana ubwiza. Amen. Haleluya. Urinde ibirenge byawe, uzuze ku bintu bifite gahunda. Ibyo birenge byawe, amaguru yihutira urugomo. Hari abandi bagize urugomo gusa, amaguru akazagenda mu by'urugomo. Ni wowe wenyine ugomba kumenya ngo ese amaguru karagenda gute. Kuko iyo duteye intambwe mu ijuru, Imana zimurika uko duhaye tugenda, kandi uko tugenda ni mu bitekerezo. Kurinda ururimi, kurunda ibirenge. Icya gatatu ni ibikorwa ukora. Mu byo ukora uza wirinda, mu byo ukora, ibikorwa byawe. Bibiri zivuga ngo Sodoma ngo bakora ibikorwa bibi, n'igihe cyano ngo bakora ibikorwa bibi, ngo Imana yicuza icyatumye mu muntu, ngo ituma abamarayika ngo baramanuka baza kureba Sodoma, ibikorwa by'i Sodoma, ngo baramanuka. Bibiri zivuga ngo bagere kwa Ruta, ngo barakomanga barinjira mu muhana. Hari harasigaye inzu zose zari zaratewe n'ubuzayi, hasigara inzu yo kwa Ruta mu muhana wose wo kwa Ruta. Abantu ngo bagira ibikorwa bibi imbere y'Imana, ngo Imana yicuza icyatumye abantu. Gihe cya Ruta, ariko muka Ruta nawe yari igihu. Marayika ngo aramanuka arababwira ngo mwirukanke mugende, ngo ndimuhagare mutararangiza kino kibaye. Muka Ruta ngo akumbura umuziki w'i Sodoma, ngo arawitekereza iriya abinkingi y'umuntu. Muka Ruta yavuye muri Sodoma ariko ntiyashitse, yabaye ikimenyetso kigirwa impaka. Dufite abakristo babaye ibimenyetso bigirwa impaka, bamwe baza babarwana
nigeze mbona umugore umwe apfa iriya arapfa neza arapfa. Abantu bamwe baba barwana, umwe aravuga ngo ni umukristo n'undi ngo yari umukristo, bararwana barakubitana ku kiriyo. Kubera iki? Abakristo bacu benshi n'ibimenyetso bigipaka. Hari abantu bakuzi mu kabare kandi uri umukristo, uramenye ku kiriyo cyawe ntibakarwana, kuba ikimenyetso kigirwa impaka. Mukarutu agira ibintu nka 7 yabaye ikimenyetso. N'ubu iyo umubonye mu kibaya Marehemu Samuso yaramurangije, aza yicara ngo harira amarirangenge. Iyo umubonye uzubona ari umugore uhagaze umeze nk'abagore, ariko yabaye inkingi y'umunyu. Ibikorwa byawe zotugira y'umunyu. Imana ntigukoreshe kugira icuma rira abandi, kandi gupfa uhagaze. Ibikorwa byotuma upfa uhagaze. Duheze Imana ubwiza. Amen. Haleluya. Kwirinda mu zukora abantu ibikorwa byabo, Imana izibishima cyangwa ikabigaya. Imana ngo yitegereza igihe cya Nowa, ibwira Nowa ngo ni wowe mbonye mu maso y'Imana, abandi bose bananiwe kwirinda mu bikorwa, none ni wowe wenyine mbonye. Niko barane yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo kubera umusaza wamenye gukora neza mu gihe ciwe aje, ngo byatumye Imana ngo itongera kurema igihe umwuzure wari warimbuye abantu bose, ngo Nowa twebwe ngo turi cyororo cavuye kuri Nowa. Imana ntiyasubiye kubumba igitaka, twebwe turi cyororo. Nukora neza, ndabasabira gukora neza kugira ngo mube muhagarare mu gihe cya Nowa. Ibikorwa bibi biza bituma Imana irakara ikarimbura isi. Imana itarababarira Sodoma na Gomora, ntibabarira abantu mu gihe cya Nowa, muzagutera mwirengagiza agakiza gakomeye gutyo. Uheze Imana. Amen. Haleluya. Amen. Ibikorwa ubundi umuntu ni ibikorwa. Umuntu ni ibikorwa. Abantu ngo bakwita Esteri, ukiyita Rusi, ukiyita abana bagore amazina agira amahana. Ni ukuri nimba utagira ibikorwa byiza imbere y'Imana n'ubusa. N'ubusa. Umuntu ni ibikorwa. Nazangila kare. Imana itababariye kora biramu Sodoma na Gomora, mbese muzarokoka mute niba mwirengagije agakiza twaye. Haleluya. Imana yakuramye ubu umugore w'amahana, ubu umugore w'amahana, ubu umusore w'amahana. Mu bikorwa ugira ibihe bikorwa. Gusirima ndiko kwanga Imana, guterana buri munsi ndikuza kuyikanga, kwibumbabumba nko kujya kuyikorera amagi ntibiza biyikanga. Imana zireba ibikorwa biri mu mutima. Wewe izina ryawe gitwa ibikorwa ukunda uzi ukora. Yani nanganda ya Sinovaria trarere tarobao daga wabone. Imana ibafashe mwegera Imana. Amen. Kugira ngo mubashe kumenya ibikorwa byiza mu gihe cyawe. Yaturemeye imirimo myiza muri Kristo. Kugira ngo tugume twigane. Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo. Ibikorwa niwe muntu. Nimba waravuye ku kabara ukava mu rurambo ukava imirimba utagira ibikorwa byiza, Imana yaguhaye izera kuva cyagi kuzogeza iteka ryose. Ibikorwa niwe muntu. Umuntu ni ibikorwa. Kandi iyo waferinze mu bikorwa uba warapfuye. Nta muntu uzo gukorera ikiriyo bene wanyu nta makuru. Dufite abantu kubera ibikorwa bibi bapfuye bahagaze. Ibikorwa niwe muntu. Agaciro kawe ni ibikorwa byawe byiza. Haleluya. Amen. Kwirinda mu byo uvuga, kwirinda kugenda no kwirinda mu byo ukora. Cya gatatu, kugira ngo wegere Imana ugomba kuba umunyamasengesho. Nzambona mu ikanisa ngo abayumbe nibahaguruke ngo abandi isezerano risha abanyamasengesho n'abakristo bakijijwe bose. Nuzoba umudeserteur kwaza wibumbarika ukabumbakanwa, nutaba umunyamasengesho tuzoshobora urugamba. Bibiliya ivuga ngo Mose ngo abigira umwuga gusenga, ngo abigira umwuga ngo agahora imbere y'Imana, ngo ahora imbere y'Imana, ngo bituma Imana imugira inshuti. Nico gihe Mose Imana yari kumubwira ngo kubera Abisiraheli batumviye bakaja mu bigirwamana, ngo reka mbarimbure nzokugira ubwoko ngusohoreza amasezerano. Ngo arambura ibiganza aravuga ngo abanyegiputa bazovuga ngo warananiwe umaze kugera mu butayu, ahubwo hakugira ngo ubarimbure ahubwo izina ryacu ryandukurire mu gitabo. Ngo Imana ibigarura. Iyo umuntu ari inshuti y'Imana, Imana izimugisha inama. Umunyamasengesho uhagaze neza,
Imana izimugisha inama. Bibiri zivuga ngo sengesho. kweli Abantu baba mu masengesho. Kugira ngo ube connected n'Imana, wegera Imana, ugomba kuba uri umunyamasengesho. Office ikomeye Imana izisubira ku manywa na nijoro amasaha 28 ni abantu baba abanyamasengesho. Abanyamasengesho. Abagabo bakijijwe mu ikanisa abanyedini tibasenga. Bagira amasikarace, baza batura ariko bakaza bakora ibintu bibi. Amasengesho ni essence itwara abakristo mu rugendo ruja mu ijuru. Mose ukubera gusenga ngo bituma yegera Imana, ngo asa n'Imana. Umunsi umwe ngo aramanuka, ngo amaze iminsi ku musozi aho yasenga. Israheli yose ngo imubone, ngo ibone ubwiza afite no kurabagirana, ngo barahuma bose baramubwira ngo banza usubira inyuma. Nutindana n'Imana ugasenga uzosa n'Imana. Haleluya. amen Urashaka ubwiza butagajuka, umunyamasengesho uzuba ku musozi usenge. Ubu dufite abantu benshi barimo kuja amasayini bakaja gusenga kugira ngo babone processes. Usenga ntabwo ari igihe ufite ikibazo, uzusenga kugira ngo bibe ubuzima. Ubuzima bw'umukristo nyawe ni ugusenga igihe hari ibibazo n'igihe bidahari, ni ubuzima. Dukubitira Imana amashi. amen amen Kandi aho ngo byatumye Mose ngo ayobore ubwoko bw'Isiraheli neza. Bibiri zivuga ngo mu bantu bose Imana izivuga babagwa neza. Iyo umuntu yasenze ntazagira umushiha, ndio ntazagira umushiha, tazarakazwa n'ubusa, tazavuga, tazaparagurika. Kubera kudasenga abantu bari mu guparagurika bakavuga bagakora utuntu tutari twiza. Iyo umuntu yasenze aho aba yageze ku musozi mwiza wo kuganira n'Imana. Kugira ngo wegere Imana neza ugomba kuba umunyamasengesho. Ikindi cya kane, iyo twegereye Imana, Imana iziduha ubwenge. Nta muntu n'umwe uzawegera Imana ngo abigifu. Imana abo yahamagaye yarabatoranyije kandi ngo yarabasindishirije. Imana iziduha ubwenge. Iryo jambo ndimo rikubitira amashiba. amen Bibiri zivuga ngo Yusufu, usome mw'Itangiriro 37 amakuru ya Yusufu aragurishwa na bene se, aragenda mu mukozi iriya kwa Potifari, avayo kwa Potifari kandi hava nabi, aja mu nzu y'imbohe, ariko birangira wabaye igikomangoma muri Egiputa kandi ari umunyamahanga kubera ubwenge. Umwami Farao ngo arota inzozi, ngo arota amahundo 7 ananutse n'ayandi 7 abyibushe, arota inka 7 zinanutse n'izindi 7 zibyibushe. Abanyabwenge bose muri Egiputa baranirwa kubisobanura no kubimenya. Ariko Yusufu, haleluya, amen kubera kwegera Imana, iyo wegereye Imana iziguha ubwenge, iziguha ubwenge. Kandi ubwenge buva ku Mana buraboneye, burakiranuka, bwemera kugirwa inama, buzi guca bugufi. ndio Bweze Imana ubwenge. amen Atukuze Bwana Haleluya. majeshi. Bagira ubwenge, bagira ubwenge. Uko wegera Imana cyane ugenda ugira ubwenge cyane. Uko ugenda uva ku Mana ugenda utakaza ubwenge, ugenda utakaza ubwenge, ugenda utakaza ubwenge. Nimba ukeneye kugira ubwenge wege Yusufu, ngo byagezaho inama yo muri presidansi ya Egiputa, ngo barabaza ngo se twobona hehe umuhungu ufite ubwenge nk'uyu wabashe guhishura ibintu by'inzozi. Abafumu n'abakonikoni n'abanyabwenge bari bananiwe, ariko ubwenge buva ku Mana buzabuhishura ibihishwe by'abandi bantu batomenya. Ukeneye kuba umunyabwenge? Hari abantu bari mu kugenda ngo bafite ubwenge, nta bwenge bw'Imana bafite. Ubwo ni ubuyuwayi. Ariko ubwenge buva ku Mana buraboneye, bugira amahoro, burakiranuka, bwemera kugirwa inama, buzi guca bugufi. Mukubitira Imana amashi. amen amen Daniel ngo asobanura inzozi z'umwami, ngo ubugingo bwiwe arabukiza kuko ngo habaye itegeko ry'ikubagaho. Umwami aravuga ngo nihataboneka barotora inzozi, ngo ahamagara abantu bose bize ku university akomeye mu gihugu, azana abafumu n'abarozi n'abakonikoni, bose barananirwa. Ariko Daniel ngo abwira umwami ngo kubera iki habaye itegeko ry'ikubagaho, aravuga ngo ni inzozi twarose. Aramubwira ngo muduhe ijoro rimwe, ngo aragenda aganirira Ananiya na Azariya ngo ibyo umwami yarose, ngo bituma ngo bahudumiye babwira Imana, ngo Imana ibabwira inzozi umwami yarose. Iyo umuntu yegereye Imana azagira ubwenge, azagira ubwenge. Haleluya. Matayo 25, abantu benshi baza bavuga ngo ni igipande cy'abagore,
ni ukuri si igipande cy'abagore, harimo n'abagabo, harimo n'abasore babifu batari abanyabwenge, ariko bose Bibiliya yabise ngo abakobwa, ngo ni abakobwa. Erega n'ubundi mu ijuru muzoba abageni, aho muzoba abageni. Abakobwa b'ibifu 5 n'abanyabwenge 5 ni abantu babaye mu ikanisa bikonekita n'isi, tibikonekita n'Imana, babura ubwenge. Igituma babuze ubwenge niki? Ijambo ry'Imana riza rivuga, Imana ikavuga, tibumve, nta bwenge bagira. Iyo umuntu yegereye Imana azagira ubwenge, azamenya kubana n'abandi, akamenya kuba mu ikanisa, taza paragurika, taza jahagurika, taza vuga, taza agenda, agira ubwenge, azakora ibintu bifite ubwenge biri kuri gahunda. Yesu Kristo nagaruka azojana abantu bagize ubwenge, baritegura. Hari abantu bari mu ikanisa bamwe umunsi w'imperuka bazosigara kubera iki? Tibamenye ubwenge ngo bashaka ibyangombwa byo kwitegura. Abatanu ngo bagize ubwenge bacira amatabaza mu matara yabo. Abandi 5 baguma gusaba bahora aho ngaho hamwe, kandi bose barahagurukanye, bose baragendanye, bagasangira bakararana, ariko muri bo ngo ntibamenye ubwenge. Umukwe ngo aje, ngo atinzeho gato barasinzira, mu mwanya muto ngo habagasa ko umukwe ngo araje. Abakobwa bari bafite ubwenge ngo basa amatara yabo baje gusanganira umwana. Abantu bafite ubwenge nibo bazomenya ko Yesu yaje, impandi zovuga warapfuye cyangwa ukiriho. Abafite ubwenge nibo bazumva. Duheze Imana icubahiro. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Kugira ubwenge, tiwogira ubwenge bw'ubumana utaregereye Imana. Ikindi, Imana nguziduha imbaraga. Iyo twegereye Imana twitwa abanyembaraga. Abanyembaraga batari bino byo gukora pompaje, bino byo guterera imizigo. Mu buryo bwo mu mwuka hari abantu batakigira imbaraga nazike, Satani zibakoresha ibyo ishaka. Ariko umuntu iyo ari umunyembaraga, Satani ntaza gukoresha ibyo ashaka. Iyo umuntu ari umunyembaraga agereranyijwe n'ikombe ry'umuriro ryaka, isazi ntizazipfa kuvogera haka umuriro. Imbwa tizoza kuryama ahantu umuriro zaziryamaho umuriro wazimye, ikombe ryazimye. Abanyembaraga. Bibiliya ivuga ngo mu gihe cya Eliya umuhanuzi w'Imana, ngo abantu bose ngo baranebwa, ngo bitewe n'abahanuzi 850 boshereje Bahari na Ashera. Ariko Eliya ngo kubera kwegera Imana, ngo Imana imutiza imbaraga, ategeka ikirere, imvura ihagarara imyaka 3 n'amezi 6, arongera kandi aravuga ngo imvura nigwe, imvura iragwa. Igihugu cyose cyarajwigiriye iki ry'amezi imyaka 3 n'amezi 6. Eliya nk'umunyembaraga warahagarara asaba Imana imvura iragwa. Abanyembaraga bategeka ijuru, bagategeka ikirere. Haleluya. Amen. Abanyembaraga ntibaza bakorana n'amapepo, ngo bamenye amasinyare n'amasinye y'amapepo, ntibaza bakorana nayo. Abanyembaraga, iyo umuntu yanebwe akava mu mbaraga azashakisha izindi mbaraga zitarizo, nicyo gihe azatunga amapepo akaza yagaburira. Abantu bari mu kugaburira inzoka, abandi bagatunga amahanzi, abandi bagatunga ibikeri kubera imbaraga zabashiranye, ngo bagire gutundi tubaraga. Abandi bari mu gushaka ibindi ngo bagire igikundiro. Ntacu uzogira amaraso mabi urinde upfa nutegera Imana. Nta maraso meza. Abantu bose bagira amaraso meza ni abantu babana n'Imana. Azaba yari mwiza ku isura, amaraso agakanyarara akabushanya n'abantu bose. Nta maraso meza wogira, nushake bazokubeshe, ntaco wogura, habe nubwo bakubwira ngo uragura $1,000 tukabeshwe. Amaraso meza nukwegera Yesu cyane. Aho iyo umuntu yavuye ku Mana agira amaraso mabi, kubera iki? Imana izimureba ikabona ameze nk'igipopi, kandi ari umuntu ugenda agahumeka. Habe n'abana baza bamusuzugura, habe n'abo bangana ataza akora imirimo nk'iy'abandi. Kubera iki? damu yake nta mbaraga, nta gikundiro wogira igikundiro gute? Amaraso azaba mabi ukamushanya n'abantu. Kubera iki? Iyo umuntu ari connected kuri Kristo, azaba mwiza, agira ibyishimo. Iyo umuntu yacomokose agacomoka muri Kristo,
ntazishimagira aho habe nubwo yoba inzobe bene yandi igitanga akagira amenyo y'inyinya akagira ishinya y'umukara agira amaraso mabi kubera iki nibiriza ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kubiteka nyir'ingabo avuga ikizokubwira umuntu wavuye ku Mana igihe kirekire aza koja akaba barafu taza yishima tagira amahoro nta mahoro y'umunyabyaha ariko abegereye Imana tugira amahoro. Hari ibintu bibiri Yesu yavuze z'umwihariko. Icyambere yaravuze ngo amahoro basigira. Haleluya. Buriya ba Petero ngo bari bazi ko ashobora kubasigira igishoro kuko bari bagize igihe barasize ingo zabo, ko basigira igishoro gifatika akabasezera akababwira ngo ndagiye mu ijuru nonega nimusubire mu buzima busanzwe, ngo bitegura ko yobaheza ibintu bifatika by'amafaranga no gucuruza kundi, kuko yari yarabakwiye kunshenga arabazana. Bari bagize igihe kirekire badaheruka mu miryango yabo n'abana babo, ariko Yesu ngo aje kubasigira ngo abasigira amahoro. Ikizokubwira neza ko uri connected ku Mana ugira amahoro. Amahoro atari nk'ay'ifaranga, amahoro original ava ku Mana. Dufite abantu babuze amahoro bari mu gushanya kikazi yaziribwa n'isazi n'ibibugo, babuze amahoro mu ikanisa, bari mu guhinduranya amakanisa, babuze amahoro, babaho nta mahoro, ibyishimo byarabashiranye, n'abantu bara n'abanyamaganya ntibaza bashima, ntibagira amashimwe baza bashima bijya by'idini nyine bagahaguruka kuri Noheli ngo natwe nyine ngo Imana ngo yaraturinze ngo mu muryango ngo barabyaye ngo ntibakigira ibyishimo by'agakiza zarabarangiranye. Cyo gituma basigaye bagira amaraso mabi, umuntu akagira amaraso mabi. Mukubitira Imana amashi. Umunyembaraga mwaba Kristo bacu mwe bene data bavandimwe nshuti ba Kristo, ubuzima bwawe uri umunyembaraga. Iyo umuntu atari umunyembaraga Satani azamukoresha ibyo ashaka, uwo bamwikanisa ntibiza bikanga Satani, ariko Satani akakwitiza akagukoresha ibyo ashaka. Ariko iyo uri mu mbaraga uzuba ufite connection n'Imana, ubundi nibwo buzima Imana dushakamo, kuba ufitanye connection n'Imana amasaha 28, ukaba ufite connection n'Imana, uzemere kurara nta faranga, wemere kurara ukuraye abantu bakunda cyangwa bakwanga, ariko tukemere kuba mu buzima budafite Imana. Ubuzima budafite Imana bwo kujana no nakuri. Abantu bazanye ibigirwamana, abantu babakura n'Imana, abantu babafariseri mu kanisa, abantu babafariseri, abantu bari mu gusimbara abafariseri. Umuntu akaba umufariseri kandi akaba umufariseri afite imyaka 60 cyangwa 70. Umuntu akaba umufariseri, ariko kubura imbaraga ni kubiyeme, kubura imbaraga ni kubi. Uheze Imana ubwiza. Haleluya. Eliya witishubiwe ngo byatumye bakora igikorwa Israheli, ngo Imana irongera iravumerera Israheli. Icyo gihe ngo abatambyi bari barabuze icyo bakora, abarinzi bo kwangana guhimbaza ngo baragenda babura akazi, ngo bosereza bari nashe abana ngo bavuze icyo gihe ngo ntibamenye ibitambo nuko byatambaga, ngo Israheli igicaniro kirazima. Iyo usambana ukaroga ukabesha ugateranya ukagira ishari ukagira ubugome ukagira amacakubiri, tukunda abana tukunda Imana, imbaraga ziba zaragushiranye. Nimwegere Imana kugira ngo mugire imbaraga. Eliya mu gihe ciwe ngo abasigara ari we wenyine munyembaraga, ngo amaze ahangana n'ingabo za Bahali 850. Iryo jambo ndarikunda. Imana itarateranye Eliya, habe nubwo abantu bazosigara ari 10 bagahagarara neza, Imana izobaha imbaraga. Simiyoni Rududu yarapfuye, n'umugabo wo mu Minembwe mu Karingi, yari umunyembaraga, yari yarafashwe rimwe. Simiyoni Rududu yaratubwiye ngo umunsi umwe Imana yarababwiye, haleluya, ngo mu minsi ya nyuma ngo umuntu umwe wazozagira imbaraga z'abantu 9. Ntimuruzi kutungana mu ikanisa, twese Imana yitegeye kudukoresha no kuduha imbaraga zo gukora imirimo. Niwifata nabi ukitwara nabi, imbaraga zawe Imana yoguhaye izo zifata ziheza abantu bahagaze neza. Imana itarateranye Eliya ku musozi Karumeli, ntabwo Imana izodutererana. Mukubitira Imana abashi basi. Abaririmbyi bose iyo bava bakagera,
abenshi basigaranye ku mpano ariko nta mbaraga bakigira. Satani ntizirwanya impano, satani zirwanya imbuto z'umwuka w'Imana. Satani abanyempano satani tacho biyibwiye, ariko satani ngo izirwanya kugira ngo tutagira imbuto bikatuma tuba abanyembaraga. Iyo umukristo atagira imbaraga, Imana ntaco yo mukoresha, habe na marayika umwe ntaco yo gusurira. Iyo umuntu ari umunyembaraga aba ari hagati y'ijuru n'isi. Ibi by'isi byateye byeze abandi baririmiye tuzi ubimenye. Eliya ahagarara neza mu gihe cye ngo bituma agarura icubahiro c'Imana muri Isiraheli. Imana ikeneye ko abantu baba abanyembaraga, kandi umuntu kugira ngo abe umunyembaraga ni ukurya ijambo ry'Imana no gusenga no kuba mu buzima bwo kwegera Imana. Ukaza wihana uko wavuze, ukihana uko ugenda, ukaza wegera Imana uhaye watu. Ikizo kubwira ko hawe wegera Imana uzaho ufite umutima wo kuma kwihana kwegera Imana. Inyigisho z'ubuntu ziri mu kuvuga ngo kera twihanye rimwe byararangiye. Ziriya ni ubuyobe butuma abantu bananirwa. Kwegera Imana biza bituma uma kwibonaho amakosa, waba wavuze ukumva wavuze nabi, waba wagiye kumva sizo uko wagenze. Kwegera Imana bituma tuba abanyembaraga. Icyanyuma Imana izikora. Haleluya. Iyo wegereye Imana, Imana ikugirira icyizere. Imana ikugirira icyizere. Ubu dufite abakristo benshi kubera kutegera Imana, Imana yababuriye icyizere. Ariko iyo wegereye Imana, Imana izikwizera. Bibiliya izivuga ngo Imana yizeye Yobu mu gihugu cyose cya Usi, ngira ruhimuratira Satani. Iramubwira ngo se wabonye umuntu wanje Yobu? Satani aramubwira ngo nibiriya bintu wamuhaye. Yogira uriya mubiri akagira ziriya nka n'indogobe n'intama akareka kugukunda. Imana irayibwira ngo genda ufate biriya bintu zose ubitware, icyo kwimya n'ubugingo bwiwe. Yobu ntabwo yahuye n'ibigaragazo bya Shitani. Imana ngo yaramurase kubera kumwizeye, ngo Imana iramuratira murekura. Satani iramugerageza birangira Imana imutsindishije. Yobu cyo yaravuze ngo Bwana ametoa tena ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Ubuzima tunyuramo, ibigaragazo tunyuramo nitwegera Imana, tibigatuma uva ku Mana. Abantu benshi bavuye ku Mana kubera ibihe, kubera ubukene, kubera kurwaza, kubera ibigaragazo. Ibigaragazo byikubitiye kuri Yobu rimwe, afusha abana 10, abahungu 7 n'abakobwa 3, inka n'indogobe zirapfa, intama zirashira. Ariko ngo azamura icubahiro c'Imana. Yobu ari mu bagabo baramyi beza bataza bacapa, azamurira Imana. Abantu benshi baza baramya Imana bagera mu bigaragazo bagacapa. Ariko Yobu ngo yaravuze ngo Bwana ametoa tena ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Ariko ngo yashatse umugore w'umunebwe yamamubwira ngo yituke uyiveho. Urasari kugira ngo ni Imana. Abantu benshi bazi ngo ni Imana y'ifaranga y'amafiriti. Imana si y'amafiriti ni cyangwa ngo igire ibintu byiza. Hari igihe biza birura mu rugendo kandi utataye umurongo bikakururira. Satani ikatera ibibazo bikaba. Ariko naharya naho ngo Imana ibiri kumwe natwe. Nimwikomereze ku Mana bene data. Twegera Imana ibihe ni bibi, iminsi ni mibi. Agakiza karatwegereje kuri tugiye twizereye. Bibiliya yavuze ngo jewe kwegera Imana niko kwiza kurije. Nta mahoro y'abantu bavuye ku Mana. Abakeneye amahoro, abakeneye ubwiza, abakeneye icubahiro, abakeneye kurama, abakeneye gukomera. Nimwegera Imana. Iyo umuntu aje kuva ku Mana aza akora ibikorwa bibi, ariko iyo dukora ibikorwa byiza biza bituma twegera Imana. Ikindi cyanyuma, abegereye Imana bose bagira umwuka wo guca bugufi, kumenya guca bugufi. Iyo umukristo afite umwuka wo guca bugufi, ni ikimenyetso cy'ijuru, ubu represent ijuru. Uba wavugiye Imana kumenya guca bugufi. Satani izayishira hejuru n'umwuka wa Satani w'abantu benshi. Iyo wishira hejuru ubu represent Satani, Ibilisi. Ariko umwuka wo guca bugufi, iyo twegera Imana haba umwuka wo guca bugufi, wo guca bugufi. Haleluya, haleluya. Ubuzima bwawe bwegereye Imana cyangwa wegereye isi? Tiwoba waregereye Satani tebe yawe warayigishayo? Tiyoba waracomokoye kwizera kwawe ukagukura ku Mana ukagucomeka kuri Satani? Garuka, Imana igutegeye amaboko. Garuka, Imana muri iyi minsi ikeneye abantu bayo. Yesu ni Imana. Umugambi kwisi nuko Imana izaduha imbaraga kugira ngo dukore umurimo wayo neza. Ariko nimuyegere, nituyegera nayo izatwegera, turwanye Satani nayo izaduhunga. Nimwegere Imana. Ubuzima buri hanze y'Imana, ubwo buzima buri mu kaga.
ariko ubuzima bwiza ni ubuzima bwegereye Imana. Pawulo yandikiye Abaroma 8 aravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, kuko ngo itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryatubatuye ububata bw'ibyaha n'urupfu. Yesu kumwegera uyu munsi tugashinga imizi muri wewe, nta rubanza ruzacibwa. Ariko abantu bose bacomokora kwizera kwabo bakagukura muri Yesu imbere, ubu rubanza ati ruri inyuma ruri imbere, tuzorugongaho. Nimwegere Yesu, muyegere, mwongere muyegere. Abategereye Imana mu buzima bwabo baza bagira amaherezo mabi, baza bapfa nabi, amateka yabo azayibagirana, kandi bazorimbukira mu butayu ntibazogerayo. Ariko twegera Imana nayo izatwegera. Ibikorwa byacu, ibitekerezo byacu, kwegera Imana ni ugusenga, kwegera Imana ni ukwihana, kwegera Imana ni uguca bugufi, kwegera Imana ni ugusoma ijambo ry'Imana, kwegera Imana ni ukwitondera amategeko y'Imana. Haleluya. Isezerano rya kera ryayobowe n'amategeko 613. Amategeko 613. Isezerano risha naye abiri gusa niyo yatunaniye, abiri gusa. Irya mbere gukundisha Imana ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose n'ubugingo bwacu bwose. Irya kabiri ni ugukunda mugenzi wawe kuko wikunda. Ukubitira Imana amashi. Wowe nani wana amategeko abiri yarakunaniye, waze gukunda Imana, wakunze Imana buke, ukunda isi, ugafatafata, gukunda Imana n'umutima wawe wose ni itegeko rya mbere. Irya kabiri ni ugukunda mugenzi wawe kuko gukunda mugenzi wawe kuko wikunda, ni ukudatekerereza uwundi nabi, ukaza wishimira ibyiza by'abandi. Hari abantu bagiye guhwera ngo abandi ko baraje hanze, akagira ishari, nibo baza batunga isumu za gapopa, bakaza bumva bogirira abandi nabi, bagira imigambi mibi, bagira ishari. Pawulo yaravuze gukunda ko bakugirira ari kugirira abandi. Itegeko rya kabiri ryananiye abantu, ntibagikunda abandi, bari mukumva yo bagirira nabi, bamukubitira amasha kumva iwe yose baganye, ngo nubwo mwayakubise ariko ngo siko. Amategeko y'Imana yarakunaniye. Isezerano risha ryaragutubuse. Amategeko abiri gusa. Mukubitira Imana amasha turaranga. Umupende jirani yako kama nafsi yako. Ariko ibihigo biri muri isi nuko mwarusha nyari nyumushe ngize izindi mbaraga, nuko mwarusha. Nimuheze Imana icyubahiro. Haleluya. Atukuza Bwana. Ukunda mugenzi wawe kuko wikunda, nuko utamugirira nabi, nuko utagira ishari. Abantu buzuye ubugome n'ishari, baza bagenda batuka abandi, bararusha batunga isumu za gapopa. Ejo bundi umwe yarazindutse avuye hano aho yaraye hari hakurya mu Buganda, ajana akafurushi kangana gutya. Zamvuga ibintu biriho, sinzamvuga ibintu bidahari. Agafurushi yamagakura hano muri quartier imwe nyaringiye kuyivuga. Yarazindutse abantu nuba ntarataha ndagira ngo nubu vuba ubu nyaririye. Yasanze ariyo makuru masha muri iyo muhana yari yarayemo. Yama yitwaza agafurushi kangana gutya kagasumu, agiye mu bukwe. Umugore ukiri muto yama yirukanga ngo ashikarara kwa muri familia hariya, ngo amare nijoro aragatibura, ntiyamenya aho yagatiburiye. Baje kumuryamisha mu yindi nzu, yamaga yikanga karatibuka hasi. Ayo makuru ni mashara hari. Bene wanyu ni umutobotobo neza, akaba mwishwa w'abageti arakabura. Yamabyuka saa 9 aje gukomanga, umwo yaraye ngo yataye urusokozo. Wataye urusokozo? Yataye urusokozo. Arafuragurika yamacika nijoro, yagiye adasezeye aho yaraye, aragenda. Mu gitondo umuntu wagezemo murya yaraye wa mbere agafurushikangana gutya abana gafite. Ibyo bintu tibihari ba ngo bari mu kubivuga cyane, birahari kandi bigize iminsi, kandi bifite abantu benshi, kandi aho kubireka bari mu kubizana. Ubundi hano hagufi yagiye kukigura Tanzania, baragishamburiye abayumbe, bagifatiye kuri moto kitagiye kwinjira muri quartier hano uyu mwaka. Wanze Imana uricomokora, wanga abantu, wamara ukavuga ngo uracyari umuntu, warapfuye
warapfuye kandi ntabaza gukorera ikiriyo baraguhebye. Umuntu akagera havuga ngo agirire abandi nabi ngo bahe jewe nyingoye kabiri. Muzi ukuntu iziryana habe nubwo bavuga ngo uyu ni mayi wanyiciye data na mama singo muhisumu kubera ukuntu iziryana nabi. Ariko wanze Imana izitunga bamvuye ku Mana bakigirayo akaruha agatunga amashupa agatunga amashara agatunga ibijongororwa akabitunga. Iyo umuntu yavuye ku Mana azatunga ibindi bintu, ariko iyo umuntu ari mu Mana ntagira ibintu byinshi. n'imbuto 9 gusa n'ibyishimo n'amahoro n'ukugwa neza n'ukwihangana n'ingeso nziza n'ugukiranuka. Abamaze gutyo nta bindi bizogira. Nimuzamura amaboko niba mukiribaza ko mwahwereye wazimana urayanga pe urayigomera uyiharikanya n'ibindi bintu uja mu ngeso mbi urazikora wazikoreye muri Kongo ugere hari urazikora n'ubu uzikora n'ubu nituvanga urazikora kubera kwanga Imana. Uraruha abantu urabanga umuntu ari mukwanga umuntu akareba gukunda ngo amwangisha abandi. Ubundi abantu bazi gusebanya nibashake bazoreke umuntu neza wenyine azayisebya iyo hari ikintu icyakoze ikizere kikamuvaho. Nta muntu wose byundi ntibizokunda gutese. Abanzi b'Imana Pawulo yaravuze ngo nyababwiye kenshi ndira n'uyu munsi. Abantu bo kwanga Imana bakora bakanga abantu. Nta muntu uzamuzuka ngo yanga abantu. Ije kwanga Imana ayo mategeko ko arabiri mu isezerano rishya yaragutuse usigaye uri umufariseri. Hari umuntu wawe wisinziriza ariko nakanguke. Ese ubu nyine aya ni amasaha yo gusinzira? Abantu basinzire bakanguke. Ese umuntu yosinzira gutuko kubera ko azutse se cyane yaraye mu ihuduma? Ese umuntu abaryamye sanga kugira ngo asinzire iki? Hari bitotsi by'ubuzayifu. Ese nyatinze pastor? Hari uwundi mwigisha suhari? Nimukubitira Imana bashirima mutarakaye. Abantu bari mu kurakaza n'ubusa. Muri iki gihe abantu bari mu kugenda bemeze kwibungenga ngo batarakara. Abantu bari mu kurakazwa ngo bavuze ibintu bibi. Nimba ntabzugira ikibazo ufite ni iki? Azogira umuntu uvugira imbeba cyangwa ibikeri. Hari umuntu wabiremye imbeba yinjiye mu nzu ukayikubita abandi bakamaraka ngo bakubise imbeba. Niko abantu bakara ngo bavuze ibintu bibi ngo abantu batuza amasumu ni bibi. Isumu nimbi. Abantu tibakingwa icyayi neza. Umuntu akagira apeti y'icyayi ariko kugira ngo utekereze amawazo. Kandi abantu batafite amakenga muri iki gihe muzomoka. Gahashiramo da. Jewe muri mu gito. Muzi gituma nyongereye gusirimba. Nuko ibintu byose Imana ikeka ko ari forode byo mu ikanisa. Nta forode nzotunga ntayo ntunzi. Nukuri kw'Imana. Icyo kintu kizagituma ntamba. Hari abantu batuye mu ikanisa bafite ibintu za forode. Za forode baba foroderi bateke yiriya hirya. Jewe nta forode ngira. Kandi umunsi nyotunga forode sinyotamba. Kandi iki mu ikanisa benshi n'abaforoderi. Iyo wavuye ku Mana uzuba connecte kuri shitani. Nicyo gituma uzawera imutombi kandi ukazukora ibikorwa bitari byiza. Kigeu mbingu ya nani utaingia? Kigeu mbingu ya nani utaingia? Wa kigeu ijuru sirya banyoko sirya banyirarume. Ijuru ni iry'Imana n'intwari z'Imana. Duheze Imana ubwiza. Atukuzwe. Ijuru sirya banyoko. Ijuru ni iry'Imana n'intwari z'Imana.
imana bicomeka kuri shitani ko barabikora ibikorwa bibi. Imana yabavuyeho yarabahebye, pasiteri azobatunge, ariko ijuru ry'Imana ntacyo ryo bakoresha. Nimugaruke Imana ibategeye ibiganza. Muzamurire Imana. Haleluya! Barigirayira. Barigirayira. Uhereye cya Yohana Umubatiza ukageza uyu munsi dutaramye hano. Ubwami bw'Imana buri hano bwitwana zabugisha imbaraga. Abantu bose bagiye mu burozi ntibazojayo, ndabarahiye imbere y'Imana ntibazojayo. Nta murozi uzorunguruka ijuru, ntibazojayo. Yegera Imana niho ubuzima bwanyu bugira agaciro. Iyo umuntu yegereye Imana azagira agaciro, agira agaciro, agira igikundiro, agira ubwiza. Nayo umuntu yavuye ku Mana azasusarara, nubwo ho izuba rijya muri purene, azasusarara agatundarara. Ariko muzi ibintu turimo gukora turi mu ikanisa, twamara tukabinywera hameza tukabirariraho veya ibintu by'ububandi. Ububandi muzamura Imana amaboko ndarangije. Haleluya! Ariko jeweho kwegera Imana nizo nziza kuri je. Ariko jeweho mwegera Imana, muyigumbire, muyikomeze, muyifate, niho muzoba abantu beza. Niho muzoba abantu beza. Mwegera Imana. Kuba mu idini ntibihagije kwibeshabesha. Hari umugani baza baca ngo ubesha nyakabwa umuziho, ngo bayibesha umuhondo, ngo bayibesha umuhondo. Abantu bari mu gusenga amasengesho y'abazayifu ngo duhishire mu ishinga, ariko mu ijuru tugaragaze ruzaka mu ijuru. Bazoguhishira iguhishire, ariko mu ijuru umuntu wese azoza agaragara nka kujya kuwambaye ubusa. Haleluya! Mwegera Imana, mwegera Imana, murwanya Satani nawe azobahunga. Abegereye Imana bageze mu ijuru, tuba mu ijuru. Iyo twegereye Imana tuba turi mu ijuru. Pawulo yaranditse aravuga ngo iyo turi mu mubiri ngo tuba turi kure n'Imana, ngo ariko iyo twegereye Imana, haleluya, ngo tuba turi mu ijuru. Tuba turi mu ijuru. Turi mu isi ariko turi mu ijuru. Abandi kera bamaze guciya rurohora, baciye rurohora y'ibumoso. Mwegera Imana, iki ni igihe cyo kwegera Imana. Nutegera Imana bazoza bagutanyagure bakujana. Shitani karazerera ameze nk'intare ashaka abashonshomera. Imana ibaheze umugisha. Hari systeme zibindi zo ndangirijeho. Umuntu uzobona arazirokotse, uzugenda wigurire urye uhage, wikorere sorti wenyine ugende. Ni systeme zibiri Satani hagurukije mu bazungu, mu birabura, muri iyi generation y'iki gihe. Systeme ni zibiri. Uzakubwira iya gatatu azoba kubesha ni zibiri. Iya mbere murayizi ni icyama, kuba umunyacyama. Apana icyama cy'ikimina, cyama cyane ijoro. Barya baza bakora mu kijuma abandi baryana. Nubona urokotse icyama, uburyo Satani yadeplowize. Satani yaradeplowize aramanuka, aradeplowiga mu makartie, mu bihugu uko hariho abashinzwe sensibilisation yo muri East Africa. Hari abandi bashinzwe imigabane ikomeye za Amerika na za Australia.
hariho sensibilisation yo kwinjira mu cyama, abahungu bato, abakobwa bato, abakecuru, abasaza. Umuntu uzobona ararokose muri iyo systeme ya mbere, ukumva ntuza wasibikumwa abandi baryana, uzoza ushima Imana. Kandi ngo uyu muntu yinjiye, uyu muntu ibikumwe bizabyaka, babonye niyo babonanye gutyo ibikumwe bizabyaka. Icyakabiri ngo bakabanywa amaraso, bakabanywa amaraso. Icyagatatu ngo bazabarya amatwi y'impinja kugira ngo ntibakaza bumva bamere nk'ababebi kandi ari bakuru, bakarya amatwi y'impinja. Wezi Imana papa moto ule wa kwanza timukareke ngo muri ruzima uzo uyirindira cyane nutijira muri system uzo ugenda wigurire uzo uri chef. Imana yo kwitizika gukoresha ibikomeye nutijira muri system ya kabiri ni ubusambanyi. Ubusambanyi ni amapepo yarije kugira ngo amara abakristo imbaraga. Namwe hano burahari tibakaza baza gusirimba hano, tibaza bagumiriya mu ntebe. Abo bantu bari muri systeme ya kabiri y'ubusambanyi. Satani izi neza ko tutazoja mu kabari ngo tunywe inzoga, ariko yaduteje imyuka y'amapepo yo gucengera no kugeuka. Ewe kigeuge mbingu ya nani utengiye? Ijuru riri imbere yacu, kandi abandi bose bagiye mu ijuru n'intwari zose barwanye navyo ibyaha by'ubusambanyi barabisinda. Icyama cyamyeho. Bibiri zivuga ngo abarozi ba mbere bakomeye mu isano ryake ni Yana na Yambure muri Egiputa. Bari bahari batuzi inzoka bagatonga n'umusoro bamyeho, ariko bamose bagiye mu cyama na ba Esteri gutese. La turarangije ngo yigishije ngo ariko ngo hari utuntu yashizemo turiho ngo yarigishe neza ngo ariko ngo sinzi two yagiyemo. Niko umuntu umwe yambwiye ejo bundi, nyamangira ngo none hari ibindi yagiyemo, ngo mbaze barambwira ngo yakoze kuri shoze. Ngo yari yigishije ngo ariko icyo ni ikimenyimenyi ikiza gituma umererwa nabi, ni ikimenyimenyi kuko nawe uhaye uri mu marembera. Nimpuwe se zabanyogosenge cyangwa banyoko wanyu gutese wowe nyine gishu hotel ari gira Thank you.
imana ibaho umugisha mwicare turarangije Burudisha. nimwege mugire uramusha iyo utaratibu muri mukubona ntabwo ari ikinyabupfura mwegera imana ubuzima bwegereye imana buhari ubuzima buzima ubuzima buzira indenge ubuzima buzira umuzi kugira ngo muzabone imbaraga zo kubasha kurangiza urugendo neza ariko jeweho kwegera imana nizo ziza kurisha abantu begereye isi abandi begereye amapepo n'abadayimoni abandi begereye ibintu nimwegera imana niwegera imana nta soni zizagukora urugamba uzorutsinda kuko imana yarasize imana dufashe kandi tubaye Wait.